voavoroky koa zay tsy voroko fa tsarotsiko fa tao raiky maharary avao tsy kanikany fa tsy zakako niko zao mbena tiafarako maty sere zao io niko mbena hay avao ty voroko no harety hay andesiny dokotera voroko ma mahazo anao tsy voroko zao koa i rasy ty laha voroko vata niko mbena ia zay namoroky azy fa tsy olo hafa marana sarotso zany henany mba ila solution antsika mbena fa maharary koa zao koa sere i alô Biofarma va io rasta l'appareil ato misy olo marary sarotso ka manakora andesiko mba va oui nda fombo zay henany io tsy haraka ao ta harary fa zao koa harary eka ndao hany vary eo so harary avant manger il faut lave la main harary ko zao io niko naparary sarotso silirako zao koa ta harary manome toko Biofarma Pourquoi? Ino ko raha ataonao toy? Sotsoraika avao ka ny haniko amio zany parary sarotso henany io. Hanjaka le manembotsy amin'ny henany tia. Bena lahy maty miala. Calme. Na raha sarotso tanaty tao raiky zay tsy hitako ty fatinao. Zaho amizay zany namihina tonga de maty. Raha tena ko tsy raha lombiry, ngao zao hinam-pila mihinana ka manakasaka hiha. Ndao samby Biofarma mbotsika mitohy fa tsy Biofarma etoliara mivarotra produit naturel zay azo amin'ny firaisana aranofo arety fo attention vavony diabety sady misy produit koa teo zay mahaela tonga ho ahinao zay voarety kibolava mandehanao fa ao misy fanafody mety ho ahinao no arety koditsy mangilingily koa raiky misy fanafody mahafaka azy teo ka tonga avy afasy pharmacie mahavatsy de mitsofoka amin'ny lalatany amin'ny étage bleu amin'ny mosquée io misy eraiky Madagasikara Biofarma io Antananarivo Antsirabe Ambosa Antsiranana Anosibe Amazenga Tamatave ary Nosibe Antalaha atoliara eto zao Madame Rosila gérante toliara Fort Dauphin Ambovombe Jeda Sakara numéro zao anjozy mipetaka eo miala Aya nando tareke dino aye me lia tui famigo